Na mama ndo amekuwa around hiyo time yote. Tukasoma, kuwa present meetings zote. Like namkumbuka na mambo mengi sana. Kuna ka video fulani ulikuwa unanionyesha wakati mama alikuwa strong kabla ugonjwa imuingie, vile alikuwa strong, very youthful, very young, akidance, akiimba tu vitu zake za church. So nakumbuka all that time. Yeah. Okay. Wachira, wewe utakuwa unakumbuka wewe umekuwa naye mpaka hii time amekuwa mgonjwa sana pale hospitali. Utakuwa ukimkumbuka aje? Alafu ni vitu gani alikuwa anakuambia pale kwa hospitali hizi siku zake za mwisho? Mom naweza sema ametufunza vitu mingi sana. Venye Eric amesema church. Ametufundisha kuungana na watu. Unaweza enda mahali, unaweza patana na watu different, yani hiyo bond. Ametuonyesha love, vitu mingi sana, na kwanza hiyo kupenda familia yake, kutuonyesha kupenda familia. Na dakika za mwisho mama alituambia si tukae pamoja, tusiwahi achana kitu. Kuna kitu alianza kuongea ukarealize ni kama anasema kwa heri. Hiyo alikuwa ananiambia nipigie watu wao sana. Last minute za mwisho, the last 2 weeks imekuwa pigia, nataka kuongea na Shiko wetu, mpigie. Nataka kuongea na Waidhira wetu, mpigie. Ndakwithia murori wakwa nijetago Ngugi wa Karanja MC Muboi wa bari ya Marigu uranyamukire mwe kumagia county ya Kiambu kuria tukite ni tondu wa Promito uria tukwiraga ati turagwakira mucii ino ngitiro na ngihingura kana ngihinga ni ya mundu ugambitie ukagwa Promito na akagia na mucii nikuo tukatuku nigetha ukorokio na hihi nyumbire turakuonia ni 3 bedroom bungalow house goko mwena wa Kiambu County na nikuo tukakuo nigetha ukorokio na Promito mako makiruta wira tukurikania tukomenyithia atiriri Promito ri wira wao ni gugwakira mucii angikorwo wi hau wina kiea na ndwenda gwaka mucii waku woka gwa Promito maundu macio ni mutukoragwo tugika urabatara gwikora undu muthu tu woka gwa Promito watuonia kiea giaku o ta uria mwene atonirie kiea giki uturenda gwaka nyumba ihana atia twike mathabu nawe tugwitie 30% na ithio tukwihe 70% na soke tukuimplement project yaku ino ngitiro na ngihingura haha uguo riu ni mundu turenda kuga hena mundu tukunengereria mucii wake muthenya umuthi na ndenda gutake through nigetha ukorokio na mucii uyu ura wi muthaka waingira compound ya mucii uyu kindu kiramba ukuguciriria ni uthaka wa gate ino otoguo ndakuonia ino ni gate ya hingurwo wega na no umicokie wega uguo no uhuthire thitima ungienda na ni bangitwo na njira njega kindu kimwe kirakuguciria waingira guku ni uthaka wa compound ya mucii uyu na kindu kimwe ningi kirakuguciriria wa mbere ni kuona ni hekitwo landscaping ya mbere ni handitwo nyeki na gathondekwo wega ona mahua mamo ni mathondeketwo mukoneka ati mucii ucio ni mucii muthaka na ona kanyumba gaka ni kanyumba giko ni kwandika mundu wa kuroraga mucii waku haku wa kuhingura gate aikorwo Ngai ni guteithio konake hau niho gukorwo kimuiga waingira compound yo thaka ino haha ni twikirite cabros kuringana na mwene arenda tuguo tukumenyithia ni twikite landscaping tukahanda mahua na magathakara ukona haha onake ni request tumwikire kindu gitagwo a parking area uguo ni kuati ngari yake ndarenda kaheaga ni riua ariuka kamiga haha uguo
twina extension ya kamuci kega muno haria ari hurukaga na arata ake na gaka no ku requestire oke tumuthondekere ku muthenya ndirabatara guikara nyumba ha ni guikara na arata ake uguo na he kuigwo metha kuringana na expectations ciake. Kiu ni kimwe kia maundu maria marathii na mbere ko makigucire thiini wa nyumba ino. Ni wona parking, ni wona ni tuhandite nyeki, ni wona kagazebo gake ke hau uguo, ni waguciri ni wona uthaka wa nyumba ino, kabro ciikiritwo wega na njira ni ikarehe uthaka mwega. Ndakora ndiragutwara in a 3 bedroom bungalow house iria yakitwo ni Promito, no togo ndakumenyithia okirio gwa Promito ondio tukimwandirira oro uguo agiuka akoragwo nja ya bururi na tukiambiria kumwakira. Twenda twambe tuingira ha nigetha ukorwo kiona nyumba ino hihi yakitwo na muhiano uriku. Waingira haha uguo nona uria ena space njega muno athondekete haha nja kuringana na request yake. Otara maita maingi muno tukwiraga twakaga nyumba kuringana na wendi wa mwene, tukamuthondekera wega haha uguo ka veranda na kagucio wega uguo nigetha gutigira ati ona haha hurukite uguo akirora parking yake, akirora garden yake, akirora DSQ yake hau uguo na ina haria thutha, akirora andu aria me haria uguo makiria kanyamo uguo ni ukorwo akimariria uguo. Ndenda wone haha uguo ni twikirite matawa mathaka. You can see tukwiraga nyumba to kurikio rikagio ro uguo irikagio ne gekiro matawa mathaka. Ungirora haha tumutirie matawa mothe nigetha gutigira ati haha uguo hena utheri muingi. Maita maingi muno hindi tura consider gwikira dirisa, twikagira dirisa nene. Ejire ĩmwe ya kuonania ati nyumba ĩno no ihote gukureke access utheri ona kwi muthenya ndirabatara gukorwo agiakia thitima. Njitikirie gutwara ĩmwe kwa ĩmwe nigetha ukorwo kiona uthaka uria urakuguciriria ukiingira thiini wa muci uyu. Kindu kimwe kirangenia muno, especially ni kiangenia muno ni kindu gitagwo murango uyu. You can see a very excellent door yakitwo ni Promito. Ungirore thakarite wega muno haha ni murango wa kirathi kia iguru, ni very strong ona ngira nginya uria nyumba hakitwo rangi. You can see ne karikiririo wega very well, very tough. Aikoro ijega muno. So that is the beauty of this house. Aikoro gwe hano guku murango iniri ko tangitikira tuingire ku thini getha tukonie some of the features iria ciri thiini wayo. Ona uteguthie muno kindu kimwe kira kuguciriria waingira guku uguo ni tiles ici cia kisasa. These are very beautiful tiles kuringana expectation ya customer witu. Waingira haha uguo riu no uthie mwena uyu kana uthie mwena uyu. No njitikirie twambiririe kuona living room uka tegetha wone uthaka wayo. Otogo ndakureza bungalow, you can see the beautiful finishes isikitwo ni Promito. Wakiona hanu he kuiga TV haha nekirirwo tu sorofu twake na no a very spacious one. Ha no igegite ta 8 seater 10 seater na hota gukorwo akibanga. Ino ya tutwara uguo irathi tutwarite ginya dining kugo mundu ima haha uguo eguthie okite uguo dining room ni haha uguo. Ha ni hwariria indo ciake negacoka igakuhingurira mweke wa kuona an open kitchen. Na niwe gututwara haha uguo an open kitchen. You can see how beautiful it is. Nerekete na nona indo no jeru matuti turaruta maratathi ni wakiona uthaka wayo nerekete as such a beautiful place. Igakorwo cithakarĩtio na njĩra njega. Aha ngahena gĩcicio mũndũ akarora ũguo ngũkũ ũrĩa aramiruga. Haya, haha ũguo hena double sink ni weyo. No ngirora riko rithondeketwo na njĩra njega. Ona haha ũguo ni wakiona kila kitu iko sawa. Without gutinda ngĩkuonia some of the offices ici na guku nyumba ĩno nĩ ithite nginya extension ya na guku thutha na nĩ njũĩ nĩ kũndũ gũthaka mũno. Njĩtĩkĩrie gũtwara some of the bedrooms iria twĩna cio guku no nyambĩrĩrie neno imwe ĩno ĩ hakuhĩ na mũndũ warĩa akaingĩra gwa gũkoma. So this is the master bedroom. Ĩno nĩyo master bedroom. You can see the finishes. One thing I like about this house, choices ici ya tiles ici yake, they are excellent. They are excellent. Ni thakarite wega muno, very spacious one. Ha mundu na angenda kuiga mariri matatu, no wende king size, queen size, gitanda kiu ni gukiga guku guo. No wakiona matawa makora makiharirio wega, it's a beautiful one. No njitikie gutware nigetha tukorwo tukiona a closet. Wow. You can see how beautiful it is. Haha uguo kwina mwena wa nguo mwena uyu, mwena wa nguo ni kuiga mwena uyu, na haha uguo ri arikagira nguo oima bafu rikagira nguo haha uguo nitumwikirire gicicio kuguo ni ekota kwiona hari uguo ahekorwo agakiruta thogithi haha karuta tuthara mwaki uguo ngendie guthi na mbere na ku describe. Very spacious, kwina utheri mwingi muno. Nike tuone one of bathroom yake. Wow, niona ningi enda teno. You can see the finishes. Wow, these are excellent.
o ni mundu ramenyaga uria kihana nginya sinki ciake haha ni thondeketwo wega no akiona nginya kioro giake kihau uguo kuria rithambagira ni guku uguo ni guthondeketwo na njira njega kenyingire tondu ndingagira mbia kuingira uguo haha ni ekota gwikamura wega na ekamure wega na no akiona tuindo twake haha uguo ni tuthondeketwo wega muno. Such a beautiful house. Gaka ni kega ni gaka gitonga ndia kwiri gaka no we cothe nako uraramaye guku ta biringi. Haya, thank you very much. By the way, ona haha mundu no ikare thi haha uguo ino ikare thi haha ugikumuthaga we cothe wega no horo cio ko wimwega. I don't ni kindu kiega muno ndenda gutware thiini wa bedrooms ewe ngi nigetha ukoro kiona uthaka wa nyumba. Can you imagine as we are explaining to you mundu yokire wa Promito akihingura construction account tukimwitia 30% na ithu tukimufadi 70% na turamu implementera project ino riu twina product njeru turathi na mbeko twikurikanie kuigie buy and build ni kuga atia ati ona ikonduri na kia no ke gwa Promito woka gwa Promito uthi muiguithani na mwene kia arakwenderia mbeca cigana muiguithani arakwenderia mbeca cigana tunyithanie kia na nyumba tugwitie 30% ucoke tugufadi 70% icingiuri hagia ro kahora ndikana ona itawa riri ona itana baguthi kuria kungi. You can imagine atawa kugathondeketwo wega sachi that wina ageni yaku wina guest yaku ni marahota gukoro makienjoy na itawa riri ungirihoria wakie riutaga kara different. Zikire gutware some of the bedrooms ira utwarite thiini wacio otonda kura these are 3 bedroom bungalow kugo jetikire nyambe gutware they are all en suite kugo ciina facilities ciacio no akiona this 1 bedroom na nirikitie gwikirwo wega na cabinetry work is done perfectly. These things are new turutetwo guo ha ne kimwikirire handu ekuhuruka hau ni hega ungirora haha uguo twina bathroom yake na ndikihana ire ya master bedroom ni tondu ni kwa mwene niguo kuni kwa no mwana wake kana ringi guest uguo na ni rikite wega. Some of the things that Promito makorogo makirora ni kindu gitago quality is number 1 choice nigetha tugatigira ati twagwikira indo na njira njega na maundu maku mothe ni marumbuitio na njira njega na maundu maku mothe ni mekwagira ngirikiriria nigetha nguo ni uthaka wa nyumba ino ukujitikiria tu ogutware bedroom ino haha na ikuguo thiini is the same the bedroom na nirikiririe uguo nayo twina a common washroom na niwe no a common washroom niwe no such that mundu ria wi haria a living room no ahote ku access haha okay nigagithondekwo kuringana na mwene angiota gukorwo agika uguo no guturathi na mbeko twikurikani hena karumuke haha uguo ka extension ga guthii na nja a veranda a beautiful place mundu no eke tumundu twake hau uguo akahurira nguo ciake hau uguo nja cigaigwo cikabango everything ni bangitwo kuringana mwene tukwiraga atiriri ngirikiriria ati twakaga kuringana uria mwene ekwenda aikorwo kwenda nyumba ya bedroom inya ni utugwakagira itikira kuhura thimu 0729506506 wambiririe rugendo rwaku rwa kuigira na muci onawe ihinda ni kinyu wigire na gwaku. Promito will never fail you. Thank you. Ndakugeithia we mwiroreri wa tabarire no ya Ngugi wa Karanja umuthi ndakurehera tabarire eno kuma guku wabici-ini cia Promito kuria tuguteithagia no horo wigi wa mwako na ndire nyiki thiini wa tabarire ya umuthi ndina mundu wetagwa Anthony Wachira na ndina mundu wetagwa Eric Kariuki na in absent twina mundu wetwo Gideon Macharia na ndari haha ni ngukuhe uhoro wao na tucamanitie guku kwa Promito wabici-ini cia Promito ni tondu ni tuguciraga na mundu gwitwo Eric na mundu gwitagwo Anthony ni tondu wa ndeto iria turaririo horo wa ira. Now nyambe ngugwetere ati mundu gwitwo Wachira na mundu gwitwo Eric aya ni anake a murata witu na wa sister gwitagwo Wairimu andu angi ni mamwitaga Sarah Waithira no maritwa make ni Sarah Wairimu wa nyina wa Karito na tukoretwo tukureheire mundu gwitwo Sarah Wairimu rugano rwake na tukoretwo nake kwa matuku maiganona
nĩ njũĩ aingĩ anyu no maririkane kuma rĩrĩa twambĩrĩirie rĩrĩa twethaga o title ya mũgũnda wa Wakaritũ na rũgano rũu ruothe na ũrĩa gwacokire gũgĩthiĩ nginyagia ndagĩka-inĩ ya mũico ĩrĩa Wachira arareheire cũcũ wao title yake we mwenyewe thutha wa gũcemania na ithuĩ. Nĩ njũĩ amwe no mũririkane nginyagia rĩrĩa twathiĩte kũrĩa gũgwĩtwo Eldoret gũthiĩ gwetha title na tũkĩgĩa gĩikaro kũrĩa gwa Chifu, tũgĩcemania hau nĩho twacemanirie na mũthuri wake rita rĩa mbere wĩtagwo Griselio Kariuki, na tũgĩcemania nake marĩ kũrĩa Eldoret na tũkĩaria. Aingĩ anyu nĩ njũĩ no mũririkane ũguo. Thutha ũyũ nĩ njũĩ nĩ mũcemanĩtie tũkĩaria maũndũ maingĩ matiganĩte, na tũgũkorwo tũkĩgweta macio na mangĩ maingĩ mũno, tondũ mũthĩ tũkwenda kũririkana mũndũ gwĩtwo Wairimũ, mũtũrĩre wake, mahinda make, matukũ make, mawega make na maũndũ marĩa mothe akoretwo agĩka hĩndĩ ĩno yothe rĩrĩa tũkoretwo twĩ nake. Nĩ tũgũkorwo tũkĩgĩa na ihinda rĩa kũ-eulogize Wairimũ, sorry. No mbere nene nĩ gũkũmenyithia tondũ ndakwĩra atĩ gũkũ tũrĩ nĩ wabici-inĩ cia Promito Limited, ithuĩ tũgũteithagĩrĩria na wĩra wa mwako na tũgũteithagĩrĩria na njĩra ciothe iria ũngĩenda nacio cia mwako. Tũkwĩraga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo wĩna kĩana nĩ tũrĩte wĩrirĩirie kwenda gwaka, wethe 30% ya total cost ya mwako waku, ithuĩ nĩ tũgũkũhe kahinda ga kũrĩha 70% na mĩaka ta 7, ĩyo nĩ mĩeri 14, at an interest rate ya 12% on reducing balance, 12% on reducing balance. Ũtuonie kĩaya gĩaku ũke gũkũ gwitũ ũcagũre mĩako ĩrĩa ũngĩenda. Angĩkorwo ndũngĩona nyũmba ona ĩmwe iria ciothe tũcorete nĩ tũgũgũteithĩrĩria na gũgũcorera. Wona twarĩkia gwĩka ũguo rĩ, twĩke mathabu nawe, tũkwĩre wethe gĩcunjĩ kĩa 30 na ithuĩ tũgwethere gĩcunjĩ kĩa 70 na tũgwakĩre nyũmba yaku, tũkũnengere macabi ũikarage kuo, wona wĩ kuo we ũtũrĩhage o pole pole. Tũkoretwo tũkĩanĩrĩra na tũkauga atĩrĩrĩ, mũndũ ũtaikaraga gwake na mũndũ ũtakĩte na nĩ arĩ kĩea nĩ mũndũ ũrenda, tondũ ithuĩ ũngĩkorwo nĩ ũkũhota gwetha 30%, ithuĩ tũgũteithĩrĩria 70%. Tũrabatara gũkorwo na title ya mũgũnda waku, nĩyo ĩgakorwo ĩrĩ security ihinda-inĩ rĩu tũgũkorwo tũgĩgwakĩra, nĩgetha ĩrũgamĩrĩre ithuĩ 70% iria tũgũkũhe. Andũ arĩa othe ũkoretwo ũkĩonio tabarĩra-inĩ ĩno na ti mwaka ũmwe na ti mĩaka 2 na ti mĩaka 3, andũ acio othe arĩa ũkoragwo ũkĩona tũkĩheana manyũmba kũrĩa guothe tuonaga tũgĩthiĩ site-inĩ manyũmba-inĩ tũrakuonia na maũndũ marĩa mothe tũkorwo tũkuonia, gũtirĩ ũndũ ũngĩ mekire no gũtũhũrĩra matũhũrĩire thimũ makĩhingũra ĩrĩa twĩtaga construction account. Marĩkia kũhingũra construction account tũkĩambĩrĩria rũgendo rũu. Kũrĩ mahingũrire construction account na makoretwo magĩcokanĩrĩria kanyamũ kao oro kahora o metereire 30% ciao ikinyanire, tondũ Mũgĩkũyũ augire rũgendo rũnene rwambagĩrĩrio na ikinya rĩmwe, mambĩrĩirio ro kahora. In fact wanaigua ngĩgweta haha maita maingĩ mũno atĩ ti andũ aingĩ twakagĩra marĩ na 30% mokire nayo hamwe, aingĩ ao mambĩrĩirie gũcokanĩrĩria o hamwe o pole pole, akĩhũthĩra mĩeri 6, akĩhũthĩra mĩeri 9, akĩhũthĩra mwaka ũmwe, akĩona 30% na iganĩra. Aya aingĩ ũrona tũgĩakĩra nĩ tondũ nĩ metĩkĩrie kũgĩa na discipline ya gwĩka ũguo, no mũthĩ ũyũ marĩ kwao, nyũmba ciao nĩcio ici ũronio haha nĩ mwĩroreri, nĩ mũhũri witũ wa mbica kũndũ gũtiganĩte. Aya othe twakĩire na ti andũ 10 na ti andũ 20 na ti andũ 100, andũ acio othe nĩ tondũ mambĩrĩirie mũtaratara wa construction account na tũkĩambĩrĩria na makĩria ma andũ makiri arĩa mahingũrĩte thĩinĩ wa construction account. Kũrĩ magĩũkaga nginyagia na mbeca ciao ciothe ciĩ hamwe, tondũ naguo mwako no ũkũgie mũno. We akauga niĩ ndĩna mbeca ciothe, ndĩna mirioni ciakwa 5, ndĩna mirioni ciakwa 10, ndĩna mirioni ciakwa 20, niĩ ndirenda gũteithĩrĩrio na mbeca kwĩ Promito. Kĩrĩa ndĩrenda mũndeithĩrĩrie nakĩo nĩ ũhoro wĩgiĩ wa mwako, tondũ mwako naguo no gũteithĩrĩria. Rĩu na ithuĩ tũgakũrehera ma engineers maitũ, tũgakũrehera architect witũ, tũgakũrehera project managers aitũ, tũgakũrehera quantity surveyors aitũ, tũgakũrehera account managers aitũ, othe tũgakũhe andũ acio magathi makarũgamĩrĩra mwako waku. We ona ndũrĩ handũ ũrĩmenyaga, ona no ũthiĩ ũcere hau na ndũgiĩke, na ndũrĩ hĩndĩ ũkenda gũtinda ũkĩmenya kana mabundi nĩ maraukire nĩ maigana, andũ a moko nĩ aigana, nĩ andũ aigana marahũra plaster ũmũthĩ. Ndũrĩ handũ ũkenda kũmenya kana nĩ ũraiywo kana ona ũngĩkora thimiti ũkimwa ndũngĩenda kũmenya ũroma nĩ atĩa, tondũ we hĩndĩ ĩyo twĩkĩte mathabu nawe na twaiguanĩra kĩrĩa twaiguanĩra, tũgũgwakĩra mwako ũcio na mbeca icio twaiguanĩra. Na kũrĩ magĩũkaga aingĩ mũno na mbeca ciao, na kũrĩ makoretwo makĩũria mũndũ wĩna mbeca ciake nĩ mũmwakagĩra? Anja nĩ onake nĩ tũmwakagĩra. Thutha ũyũ nĩ tũkĩhingũrĩte ĩrĩa tũreta buy and build. Buy and build nĩ product njerũ kuma gũkũ kwa Promito. Tũrakwĩra atĩrĩrĩ, onawe rĩu ũtarĩ na kĩea na no wende gwaka, nĩ tũragũteithia na gũkũgũrĩra kĩea na tũgagwakĩra. Tũrakwĩra ũthiĩ ũgacarie kĩea, mwaiguanĩra na mwene kĩea, mũiguanĩre nĩ mbeca cigana, na ũcoke ũkĩcagũre gũkũ gwitũ, nakuo nyũmba nĩ ĩrĩkũ ũrenda gwaka, tũcinyitithanie cierĩ,
kea nĩ mbeca ici nyũmba nĩ mbeca ici tũkwĩre rĩu wethe 30% ya cieri nawe wĩtĩkĩre tũikare na title ĩyo kahinda kau tũgũkorwo wĩna mbeca citũ na ithuĩ tũgwakĩre ũikare gwaku ũrĩhage nyũmba yaku ta imagine mbeca iria ũrĩhaga kũrĩa ũikaraga ta imagine mbeca iria hihi ũngĩciga kono wambĩrĩrie ũngĩrĩ na gwaku na nĩ twakagĩra nginyagia andũ arĩa marenda nyũmba cia gũkomborithia nĩ twakĩte nyingĩ mũno haha nĩ njũĩ nĩ muonete andũ aingĩ mũno twakĩire nyũmba apartments cia gũkomborithia tondũ kwĩ mũndũ ũrenda income nĩ mũkoretwo mũkĩonio nginyagia cabins cottages cia andũ marahũthĩra ciao wega makĩenda gũthondeka kũndũ marĩgĩaga na mbeca itiganĩte ũgatuĩka atĩ wĩ kĩndũ ũrĩrĩhagwo nĩ tondũ nĩ wakĩte tũnyũmba twa gũikara tũrarĩ na haha tũrakuonia nyũmba o cia gũkomborithia tũkoretwo kũndũ kũingĩ mũno tũrathiĩ tũgĩkuonagia no ũguo still no tũgũteithĩrĩrie nĩkĩ hihi kĩgirĩtie ũtũhũrĩre thimũ nĩkĩ kĩgirĩtie ũtuonie kĩea gĩaku nĩkĩ kĩgirĩtie we wambĩrĩrie ũkenda kwambĩrĩria gwakarĩ rũgendo rũnene rwambagĩrĩrio na ikinya rĩmwe rũgendo rũnene rwambagĩrĩrio na ikinya rĩmwe rĩu offer ya Easter nĩ gũthira ĩrathira na nĩ tũkoretwo nayo na ĩgũthira kiumia gĩkĩ offer andũ arĩa othe marahoteria kũhingũra construction account wona wahingũra construction account na wekĩra ciringi 100 na ithuĩ tũrakũheaga ciringi 100 Can you imagine at statement yaku ikiuma ĩkuma na 100 maya na we ũgwĩkĩrĩte igana rĩrĩ na arĩa mararĩhaga marũni mao na arĩa maracokanĩrĩria mbeca cia gũsave wona a save 1 million na ithuĩ tũramwongagĩrĩra milioni 1 turoya kabaida gaitũ ta kambuni tũgagwĩkĩrĩra mwena waku ĩta njĩra ya gũkũnyita guoko ndũkaigue mwako torĩ wiki toraruta wĩra ũcio ũrĩ wiki ĩno 100 nĩ thimiti cigana nĩ 100 nĩ rori cigana cia muthanga nĩ 100 nĩ rori cigana cia kagoto nĩ 100 cingĩenja muthingi uigana atĩa nĩ 100 nĩ ciuma cigana atĩa cingĩitwo wĩcirie ũhoro ũcio please ĩtĩkĩra kwa mweke ũcio ũhingũre construction account o rĩu offer ĩtanathira ya Easter ĩrĩa karĩkĩrĩria mweri ũyũ wa kana na tũkoretwo tũmĩhingũrĩte na njokie ngatho mũno kuri customers ayothe arĩa inyuothe kuria kwanyu turamwakira arĩa inyuothe nĩ hĩndĩ tũraharĩrĩria BQs arĩa inyuothe nĩ hĩndĩ tũraharĩrĩria drawings arĩa inyuothe angĩkorwo nĩ hĩndĩ tũraka negotiations arĩa inyuothe nĩ hĩndĩ tũreka site o harĩa tũngĩkorwo stage inĩ yo yothe ya mwako taisi ũrathiĩ ũkĩonagio haha nĩ mũhũri witũ wa mbica o level ĩrĩa tũngĩkorwo tũkinyanĩtie kuria kwanyu angĩkorwo nĩ hĩndĩ tũreka handover nĩ hĩndĩ tũraharĩrĩria gwĩka handover kuria kũngĩ nĩ hĩndĩ tũreka ĩrĩa twĩkaga snag list tondũ wona twarĩkĩrĩria nyũmba rĩ nĩ tũkwĩraga ũke tũmĩthiũrũrũke na nĩgetha wone haha hangĩ nĩkĩ kĩngĩ ũngĩenda nĩ twarĩkĩrĩria ũrĩa wendaga pipe ciaku ciothe cia mĩberethi nĩ cioka harĩa wendaga riko nĩ ũrĩa rĩkĩrĩra ũrĩa wendaga snag list o harĩa hothe tũngĩkorwo tũkinyĩtie please mwena tukwenda kumucokeria ngatho muno mwamukire ngatho citu muno aria othe turakira kundu gutiganite kuma kwi project managers yaitu aria matakomaga utuku na muthenya makimurutira wira kuma kwi account managers yaitu aria nao matakomaga na makoragwo na wira muritu muno wa gutigirira ne mamenya interest kuma kwi finance department yitu iria nayo ithiaga gutwethera mbeca ici ciothe cia miako nigetha we wone gicunje giothe kia 70 kuma kwi the credit department iria tigagirira ni yagukombithia na ni yathondeka nginyagia na ligo arĩa maguthondekaga contracts iria ciothe tumuheaga kuma kuri quantity surveyors arĩa mwikaga nao mathabu nigetha magutarire mathabu mothe ma nyumba yaku ciuma icio ciothe iguka mbeca cigana kuma kuri architects icio arĩa moyaga meciria maku magacora nigetha tuike nyumba engineers yaitu andu acio othe mwamukire ngatho citu cia mwanya muno makeria ni tondu wa gwitikira gucagura Promito matuike nio partners anyu egi amwako guku tugaga delivering the promise na tukoretwo tukiuga atiriri trust is our currency. Trust is our currency. Ithuĩ twaugire tũrĩakaga na mbeca citũ we ũgatigwo gĩtũrĩha. Kũrĩa kũngĩ maita maingĩ andũ magĩĩkaga tondũ waitũmaga mbeca cigathiĩ kũra. Ithuĩ tũkiuga tũkwenda gũgwakĩra na citũ we ũtigwo gĩtũrĩha. Etha 30% yaku na no wambĩrĩrie rĩu na njĩra ya kũhingũra construction account. Again, namba itũ ya thimũ nĩ 0729506506 0729506506 ũtũhũrĩre thimũ. Andũ aya aingĩ othe tũrakĩrona tũtirĩ twacemania nao na ithuĩ ona tũngĩmona ũguo tũtimoĩ no nĩ twehokanire tondũ documents wona twandĩkanĩra na twathiĩ site-inĩ of course nĩ tũkĩrĩ na framework ya kũrutithania wĩra. Gwaku tukahingũra nyũmba rĩ taũrie kĩũria kĩu angĩkorwo he mũndũ mũrona tabarĩra ĩno nake nĩguo ndomũrie kĩũria kĩu angĩkorwo wĩ mũrata waku ngĩandĩkĩra ka message ũmũrie gwaku nyũmba tukahingũra yaku rĩ werorera ciene mĩaka igana kai yaku tukahingũra rĩ niki kĩgirĩtie tũkorwo tukĩhingũra yaku tũhũre thimũ 0729506506 tũgũteithĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ wa mwako Promito delivering the
Promise. Karibuni sana wabici-inĩ citũ otogwo ngũmwĩrĩte mbere ĩyo twina mundu gwitwo Eric Kariuki. Eric Kariuki niwe kihinganda kia mutumia ucio tureta Wairimu na mundu gwitwo Anthony Wachira. Wachira ni njui ni mumuonete ha maita maigana ona ndimucokeria ngatho muno tondu ni mukoretwo mumutumeire uteithio hindi ino mamu wao arakoretwo kuria thibitari, ni mukoretwo mumutumeire uteithio munene muno na ni ngwenda tuingire karugano-ini gake ni tondu wa mundu mweru utangikorwo akimenya Wairimu ri arwarire ri, Wairimu ri ahotirwo ri, Wairimu ri ni thina uriku uramugiaga na riu ndicoke ndimumenyithia mathiko ri tubangite ni mari. Ningwenda gukumenyithia maundu macio mothe nigetha ngwire nginyagia mathiko ri ni mari, ungikenda guka ri ugoka ku. Ningwenda gukumenyithia ku guothe njoke ngwire he mwanake umwe wao utahotete guka wina kuria gicagi-ini witagwo Macharia na ngwiciria githiete oro mibango ya maundu maya na nigukorwo ngikumenyithia macio na mangi maingi. Itikira kunyitanira na ithui, witikire guthikiriria rugano rwa Nakiaya magicakaya mamu wao ogwitwo Sera Wairimu wa nyina wa Karitu na witikire gututumira ndumiriri ciaku cia macakaya no ciandike thiini wa screen-ini ino na ona angikowe kaundu raririkana ka Wairimu please no witikire gutwandikira nigetha tutuike akunyitanira aria ninyu muhoyaga no tuhoe mahoya manyu especially kuri family ino. Karibuni sana Wachira na Kariuki. Wachira niwe mukuru. Mamu wanyu abiririe kurwara ri? We wamenyera mamu wanyu abiririe kurwara ri? Mama alianza kugonjeka 2012. Hiyo time nilikuwa high school. And so as a firstborn nilikuwa nimekuja midterm. So mimi ndo kijana na mimi ndio kama msichana kwetu in short. So vitu mama alikuwa akipata kitu serious sana lazima angeniambia. So mama kaniambia kuna breast yake hii side ya right hayuko sawa. Anasikia kuna uvimbe. Kuna uvimbe ndani na hiyo uvimbe inaenda ikigrow. Si venye. So nikamwambia acha niende shule kwanza nikirudi tutaona venye itakuwa. So kuenda kurudi ikakuwa ni hivyo tu. Anasema hii kitu inakuwa kubwa na ikaendelea kuwa kubwa hadi kuliko hii nyingine. So hapo ndio najuanga mama sasa ni mgonjwa. So tunaanza mambo sasa ya matibabu. Na kwa sasa itabidi nimeanza sasa kushughulikia mama juu sasa. Hedi wari form K? Nilikuwa form 2. Form 2? Yeah. So nitaanza sasa kumshughulikia juu sasa hizi vitu sijui kama mama ataelewa mambo za OC. So after nilimpelekanga siku ya kwanza clinic ikasemekana lazima afanyiwe biopsy, picha nini. Na hapo ndo sasa tulianza journey ya hospitali. Biopsy akafanyiwa Mata, tulianza na Mata Hospital. Yeah, Mata Hospital. Akatolewa uvimbe, ikapimwa. Wakaangalia wakasema watu wakatutuma Nairobi Hospital. Nairobi Hospital wakasema lazima pia wafanye biopsy yao. Hedi ya mwikaraga ku? Tulikuwa tunakaa Bahati. Bahati? Yeah. So Nairobi Hospital makiona mekoda guthimwa nao. Pia wanataka kupima yao. Wakapima, wakatoa results. Wakatutuma Texas Center Cancer. Kututuma huko mali tu tulikuwa tunatumwa lazima walikuwa wanataka kutoa biopsy yao wajifanyie. So kutumwa huko ikakuwa tena tutoe tena, mama akasema haoni tena kama atatolewa. So ndio hapo Texas wanatutumanga Kijabe, kuna specialist. So tunaenda Kijabe, inapimwa sasa huko ndo mama anakubalingi kufanyiwa biopsy tena. Anaanziwa, anapimwa. Na wanasema hii kipimo ni inaonekana ni type of cancer na ni special. Itabidi kwanza hii biopsy yake ipelekwe Ulaya, waende wapime alafu watuletee ujumbe alafu lakini watamtoa hiyo matiti yote. Na bado watabeba hizo vitu waende wafanye. So tunakubalingi. So hiyo time hatukuwa na tunakujanga tunafanya harambee. Okay. Na mambo inakuwa sawa na tunaanza saa matibabu ya Kijabe. Okay. Yeah. Eric wewe giririkana mamu wanyu kurwara ri? Hiyo time nilikunga kwenye tu Anthony anasema. Nilikunga primary at that time. Wari kirathi kiriko? Nilikuwa class 6 au 7. Class 6 ugwa 6 hagugwo wari mundu munini muno. No amenyaga hitio kuria mamu wanyu arwarite? Yeah, mama alikuwa na kuelezea juu alikuwa anaumwa. Tulikuwa na growth matiti. So ilikuwa inamuuma sana. Ni acokirie gije Kijabe.
hindi no ya guthondekwo yeah. Kijambe ni kweli mambiriria kumuthondekera riu cancer yeah. So wakatoa ile breast na athenjeirwo Kijambe Kijambe wakatoa na kanza. Sasa hiyo time anatolewa tunapotanga mama amegonjeka ugonjwa zingine diabetes alikuwa ni akushoka roda diabetes diabetes, hizo ma pressures zinapanda zikishuka okay. So ikakuwa sasa ni tukaambia sana daktari sasa huwa anafaa anachungwa sana juu mtu akiwa hivi ni anafaa anapendwa sana na anaonyeshwa upendo karibu kwa familia juu ni mgonjwa so hiyo time nilikuwa after alifanyiwa Kijambe akatoka mama katoka akiwa sawa, lakini aliambiwa lazima afanyiwe radiotherapy na chemo sasa hiyo alikuwa anaenda Texas akaenda akafanyiwa na zingine alizilimiss akakuja ikarudi kwa hii breast ingine kanza saa pia hiyo breast eno ingine ni arwara na akinya hindi arwara eno ingine arwara tari after so ni arutu eno ya mbere arutu right kana left ametolewa left yeah. Then ni akinya hindi nyingine arwara right ni tari hindi hiyo after sasa 1 year and a half so after 2012 abiriria matibabu matibabu ilienda hadi 2019 yeah. 2019 sasa ndo anafanyiwa ngoa Kijambe yeah. Ndio arutwo yeah. Then after 1.5 years imekuja hii pande ingine okay. So tulikuwa Jumindo nilikuwa nampeleka clinics nilikuwa naambia tusiku hizo radio lazima tumalize na hizo mapicha juu sipo hii kitu lazima ipigwe picha ionekane kama inahama na lazima ijulikane kama inachomo inaisha tulikuwa naeleza vitu mob so kuna zingine zilimiss so ndo hiyo matiti nyingine sasa. Hii ya pili alitolewa wapi? Alikuwa hospitali gani? Hii ya pili Moi referral ile ya Eldoret. Yeah. Niyo time alikuwa ameenda kuvisit dad huko. Yeah. Ndio alitolewa. Yeah. Okay. Yeah. And then I thought ikitolewa sasa amepona kwa sawa. Kulienda aje tena? Sasa unajua afanyiwi radio, afanyiwi chemo. Oh, ni kutolewa tu inatolewa. Inatolewa juu sasa watu kitishwa mama ana do hivyo ati radio nini. Yaani mama anasusia tu. So follow up hakuna. Sasa hiyo ndo ilikuwa shida. Oh, so kutolewa imetolewa lakini sasa follow up za radiotherapy, chemo na nini hakuna. So bado ugonjwa ni kama kuna cells zimeachwa. Yeah. Okay. Ashoka gukinyari atwikania guka Nairobi. Amepelekwa Moi, ametibiwa miezi 3. Sasa hiyo time mimi niko huku. Tuko mimi na Junior huku. So anatupigia simu. Junior ni Eric. Masha alikuwa wapi? Masha sasa ndo ako na yeye. Oh, Masha ndio that time ako na yeye. So anamshughulikia. Mama ananiambia matiti imetolewa na kapona hadi kidonda alitolewa hii side ya right. Lakini sasa tumbo ilikuwa inamuuma sana. So bado ako Eldoret. Sasa ametolewa lakini tumbo bado ni shida. Sasa tumbo ni shida. So madaktari wanashindwa kwani wanamuuliza kwani umewahi kuwa na shida nyingine huko sasa. Juu hii tumbo ni serious sana. So madaktari wanamwanga juu sasa OC wamejaribu kumtibu hiyo tumbo haiponi. Mapainkillers anaumwa tu akuli anatapika. So wanamwanga kumdischarge wanaambia Masha anafaa pelekwe hospitali nyingine. So atolewe sasa Moi referral. Wakasema Moi referral najua pia ni a referral hospital. Wakasema apelekwe yenye iko juu kuliko hivyo. Alisema hata KU. Okay. Wao ndio wali suggest KU. So alitoka aje huko? Nani alimleta sasa KU? So KU wanakujanga na Masha. Siku na matatu mimi nawachukua stage. Walikuja na matatu? Alikuwa mgonjwa sana. Jumizi J muona akiwa hivyo. Nafungua pampa saizi tembea. So mimi namchukuanga nampeleka kwanza kama simu inakusumbua unaweza patia nani? Leta nipatie huyu mtu kama. So mama anakujanga na anakunga mgonjwa sana. Anatuona ananiambia asante sana nimekuja nimewapata na ananiambia Masha asante ametuleta kwetu. So sisi tunamchukua anatuambia yeye ni mgonjwa sana na mambo amepitia.
So juu alikuwa anaumwa sana. Na mimi hiyo sikuwa na pesa mingi hivyo naweza so mimi nampelekanga clinic kwanza hapo Buruburu Equity Afya. Anafanyiwa test. Madaktari wanasema huyu mama yenu ni mgonjwa sana. Sana. Na mnafahamu nampeleka hosi. Sasa pia wanatuandikia referral KU. Na hata hizo bills walikuwa wamempima hapo wanasema hata endeni tu. Una condition ya mama mpelekeni. So tunaendanga KU. KU mama anachukuliwa, anaanziwa haraka. Lakini sasa kuadmit lazima ulipe pesa 20,000. So ndo tunaambiana na ndugu yangu jua tu na tunajaribu sasa kutafuta pesa, tunapiga simu, tunakosa. Tunarudi na mama nyumbani. Sasa ndio naambia Junior Eric lazima tutafute pesa. Mama anaumwa usiku mzima na sasa alikuwa anatuambia tusikubali ya kufia kwa nyumba. Area kwa hospitali. So ndo natafutanga pesa juu chini, gari yangu najaribu kutafuta pesa kwa mtu tulikuwa na. Wewe ulikuwa na Uber? Nilikuwa na Uber hiyo. Na pia Eric anakuanga driver wa Uber. Mnaishi nyumba moja? Tunaishi nyumba moja. Okay. Haya, niulize kwa sababu ile time mama alinipigia simu aliniambia tulikuwa tumekaa kwa muda mrefu kama hatujaongea. Anipigia simu, I think alitumia line yako. Alikwambia aje? Hebu niambie hapo. So nilikuja hosi. Nikapata mama kwa limba. Sasa hiyo kuumwa. Alikuwa anaumwa sana. Halafu mama anaona mama alikuwa anaona venye tunateseka sasa hivyo kukuja hosi pesa nini. So ndo ananiambia kuna mtu nataka upigie. Namuuliza ni nani, ananiambia wewe shika namba, chukua simu yangu, utafute namba, nimemsave hapo, umpigie, mwambie mimi ni mgonjwa sana na niko KU na namuhitaji sana. Sasa ndio nakupigia. Hauko unanijua? Mimi sikuwa nakujua. Ni mama nikwambia tu pigia huyu. Pigia huyu na umwambie mimi ni mgonjwa sana na namuhitaji, nafaa kuona na yeye. Okay. We Eric, huko unakuja hospitali sana. Ni kazi ama ni nini? So ulikuwa unapata kuna kama hii contract ya Anthony ya kupeleka food. Unapata hiyo lazima wamenipeleke. Alafu utafute pesa ya mwenye gari kwanza 1,500. Alafu sasa ndo nitafute ya mafuta ya kwenda hospitali. Cause kila siku lazima upeane 1,500 kwa hiyo gari kama umeshinda nayo. So minimum ile mmesikizana na mwenyewe lazima 1,500 yake ipatikane na gari iko na mafuta. So after that ndio unaachwa mshahara yako. Hiyo 1,500 unaipatanga kama saa ngapi hivi? So, unaanza siku yako saa ngapi? Kama sijachoka naanza asubuhi. Saa 10 asubuhi. 4 am. Unaamka 4 am? Hadi 3 pm. 3 am. Kuamka. Kutoka 3 am to 4 am ndio unaamka? Naweza amka 3 am, 4 am. Alafu utarudi nyumba saa ngapi? Maybe the following day. Ukitoka tu hivi utashinda kwa gari mpaka the following day? Na usingizi? Mali utapata sasa usingizi na kulemea ndio utalala tu kwa gari na mluko. Wakati hauna trip hivi ndio utalalala kidogo kabla the next trip. Na ordinarily hiyo siku utapata pesa kama ngapi? Roughly 2,500. Yote, yani after all the trips nini utapata 2,500? 2,500, 3,000. Sasa utoe ya mwenyewe 1,500 hapo. Uachiwe 1,000 ama 1,500 yako. Sasa hizo gari iko na mafuta. Lazima uweke mafuta. Unajua unaweza jipata ndio umechoka sasa na kwenda home. Shinda siku mzima. Unapata uko service za Kikuyu. Sasa lazima uweke bado mafuta ya kutoka huko ndio. Sasa utaweka pesa kama ngapi jioni wewe utafunga na sasa kama umeweka gari na umeenda kuiweka nyumbani utakuwa umebakisha pesa kama ngapi? Sema 500 kama 1,000 ikiwa poa. 500 ama 1,000 on a good day.
ndio utabakisha. Sasa hapo ndio food iko, ndio rent, ndio kila kitu yenye mnasaidiana na Anthony. Na umefanya hii kazi for how long? For 2 years now. For 2 years. So haingewezekana, ulikuwa unajua ukikuja sana hospitali sasa wewe utakosa kupatia mwenyewe pesa, na pia unataka kusimamia Wachira ili ile contract yake amepatiwa ya kupeleka food nayo isiende. Sasa wewe ndio utamsimamia na wewe unamwambia ashughulikie mama. Hivyo ndivyo mliko mmejipanga. Okay. Wachira, gari ilienda. Ile story yako ya gari, bado gari yako ilienda. By the way, no wega kugweta ni ndwa mundu tangikorwo hi amenyete. Gari ya Wachira he mundu wa muhingicire hanini. Tori akoretwo agitariria. He mundu wa mwirire he ndi atari na mbeca cia kuriha runi rwa gari iyo yake. So mundu mamenyanite nake agithia akimwira no etikire kumurihira gari, no nake agarure logbook andikwo we. Unfortunately thutha uyu mundu ucio gari aroka arametia onako we ni runi amurihagira rwatigarite was 160,000 160,000 aroka arakiremu gari arauga ni yake. Riu Wachira ni hindi akoretwo na wakiri akigeria kurora angicokire tondu no tigairia ngiri 160 ariheirwo. Ebu tuambie hiyo story, hakukuwa na pesa ingine. So mi kaoni hiyo gari venye Erika anasema, Erika anajua, unajua gari yangu ni kubwa, 1300cc. Gari yangu si kama ya Eric ni 650. So gari yangu kufanya Uber imekuwa challenge juu inakunywa mafuta sana. So nimeng'ang'ana juu nilikuwa nalipa bank 30. Juu yako cc ni 1300, kwa hivyo inakunywa mafuta sana. Gari za Uber kawaida mingi juu ya kukunywa mafuta dogo inakuanga 600 hapo up to 900 to 1000 hapo cc. Yako inakunywa sana. So mi hadi sijailala kwa nyumba. Sijawahi lala kwa nyumba. Zio miaka 2. Nilikuwa nalala kwa gari. Juu sikuwa nataka iende. Hatujai lala kwa nyumba. Lala kwa nyumba. Ndio ndugu yangu. Nilikuwa nalala kwa gari kwa steering. Kwa nini? Juu mahesabu nikijipata niko Thika, hata nikikuja siwezi kaa kwa nyumba. Nikukuja nioge nitoke. Juu mahitaji venye ni mingi, kulipa loan, alafu gari mafuta, service ni mimi, kila insurance ni mimi, vitu zote ni mimi. So nikijaribu tu kidogo ni lale, gari kila kitu inaharibika. Ndio mama, haikuwa rahisi. So unaona kulala, unaona ni kupoteza time. Ni kupoteza time. Juu zile mahitaji uko nazo unafaa ukwe kwa barabara. Haziwezi kubali. Haziwezi. All the time. All the time. Kaoni you can ask mtu wa Uber. Hadi watu wengine nilikuwa nawaelezea story yangu wananiambia unajaribu aje kufanya hivyo vyote. Juu sio rahisi. Sio rahisi. Ile kulala ni kulala tu kwa gari. Peke yake. Ili ujaribu kumaximize time ya kutafuta pesa. Juu nilijua hiyo ndo ilikuwa my only hope. So nilijaribu sana nifaitie. Hiyo gari nimechotwa mara 3 na watu wa bank. Na nai-recover, naenda na tafuta pesa hata ili niuze kitu kwa nyumba. Sitaki hiyo gari iende juu hiyo ndo kila kitu. So by the time huyu alikuwa anakusaidia, ulikuwa unaona kama at least sasa umetoka ile mzigo ya bank lewa. Sasa hiyo ndo ilikuwa sasa hivyo sasa. Mlikuwa mmesikizana aje na yeye? Mlikuwa mnasikizana utakuwa unamlipa aje pesa yake? Alikuwa ameniambia nianze kumlipa March. Ni mtu alikuwa anajua situation ya mom. So alikuwa ameniambia March after this March. Hii March yenye alichukua gari. Na alikulipia hiyo loan lini? Alilipia December date 20 December. So mkasikizana wewe utaanza kulipa March kwa sababu mama. Hata nilikuwa nataka kumlipa mapema, akaniambia, ndo aliniambia juu uko na mom ndakupatia miezi 2 ujipange alafu anze kunilipa, na alikuwa amesema niko namlipa 30. Hiyo ni 1000 per day. 30. Mpaka nimalize. Okay.
Okay. Sasa alikuja sasa yeye hata kugoja ulikuwa ulianza kumlipa? Sikuwa nimeanza. Kwa that time haikuwa imefika. Lakini after hii time nimemuitisha pesa ya OC akaninyima juu hiyo agreement. After nilimbadilishia logbook akaninyima saa pesa ya kupeleka mama OC. Hapo ndo naanzanga kuwa na wasiwasi. Unaona anaweza ninyang'anya kweli, mbona amekaa nikaanza hiyo uoga, lakini sikuwa huko juu ya mama sasa hospitali. So nikasema ni sawa, na sikuwa nafikiria anaweza fanya kitu kama hiyo. Mumeongea of late na yeye? Hatujaongea, lakini alinipigia hiyo time period hizo wiki za 2 za kwanza alikuwa ananipigia, lakini after that hamjaongea? Hatujaongea. Sasa saizi case already sha register kwa gari ilichukuliwa kwanza ikapelekwa polisi, alafu mvurutano ikaanza hapo. Kwa hivyo saizi ajui kama mam ameaga ama hajajui? Hamjakuwa na any communication? Unaona kama kuna haja ya kumwambia hivyo? Sioni haja juu kuna video alinipigia kaniambia ajali hata mama akikufa, so hakuna haja. Kwa hizo simu mlikuwa hiyo time mlikuwa mnaitishana nini? Yeye alisema yeye hajali kama mama akikufa? Yeye alisema ajali, ati alikuwa anasema yani mbona hamkufikiria hivyo before mnibadilishie logbook? Sasa baadaye akinipigia ndivyo anasema. Hivyo ndo anasema. Ati hakuna pesa mimi tuliandikia na wapi? Ni kama mko na evidence pelekeni mali mtapeleka. Ureniambia huyo mtu anaishi country gani? UK. Yeah. Okay. Now mipango imeanza ya kupumzisha mama. Siku gani? Imepangwa ikuwe Thursday. 30th Thursday. Na by then ni vizuri ni mention hapa kwa sababu tulikuwa tumepatana na Wachira na tukapatana na babake alikuwa kazi Kampala, lakini amekuja na tukapatana na auntie anaitangwa nani? Anaitwa Mary. Sister ya baba ya Wachira. Turashamani tena tata wao ni sister ida wa Wachira, na turashamani na ida wa Wachira na tware na Wachira kwa bago kumenya what is the way forward no horoyo ukunyitwa tana wiro uria ukurutwo tukoretwo tugishira uguo. So mazishi ni Thursday. Wapi? Itakuwa Mwea. Pale Mwea. Thursday kutakuwa tarehe ngapi? 30th. Kanisa gani iko inaongoza? Nisikia kama ni Anglican Church. Okay. Now we Eric, ukikumbuka mama sasa utakuwa unamkumbuka na mambo gani? What are some of your memories zenye unakumbuka mama nazo? Memories niza kumbuka mama nazo, mama alitulea vizuri sana. Alitulea kwa church. Mama alikuwa anapeleka church? Alikuwa anatuonesha tu mambo ya church in the start. Hiyo jamii yote tumekuwa tukionyesha mambo ya church, anakuonyesha mambo mazuri na mbaya, na tu guide. Na amekuwa strong hiyo time yote akiwa mgonjwa. Na akatusupport tukasoma sisi wote. Hakuna mtu hajaenda mpaka high school? Hakuna mtu hajaenda high school. Na mama ndo amekuwa around hiyo time yote. Tukasoma, kuwa present meetings zote. Like namkumbuka na mambo mengi sana. Kuna ka video fulani ulikuwa unanionyesha wakati mama alikuwa strong kabla ugonjwa imuingie, vile alikuwa strong, very youthful, very young, akidance, akiimba tu vitu zake za church. So unakumbuka all that time? Okay. Wachira, wewe utakuwa unakumbuka, wewe umekuwa naye mpaka hii time amekuwa mgonjwa sana pale hospitali. Utakuwa ukimkumbuka aje? Alafu ni vitu gani alikuwa anakuambia pale kwa hospitali hizi siku zake za mwisho? Mom, naweza sema ametufunza vitu mingi sana. Wenye Eric amesema church,
ametufundisha kuungana na watu. Unaweza enda mali, unaweza patana na watu different, yani hiyo bond. Ametuonyesha love, vitu mingi sana, na kwanza hiyo kupenda familia yake, kutuonyesha kupenda familia. Na dakika za mwisho mama alituambia si tukae pamoja, tusiwahi achana. Kuna kitu alianza kuongea ukarealize ni kama anasema kwa heri. Hiyo alikuwa ananiambia nipigie watu wao sana. Last minute za mwisho, the last 2 weeks imekuwa pigia, nataka kuongea na Shiko wetu, hebu mpigie. Nataka kuongea na Waidhira wetu, hebu mpigie. Nataka mniletee watoto. Nataka mkuwe mnakaa pamoja. Nataka hivyo. Okay. So kuna vile alikupatia signs ukaanza kuona. Eric, wakati unaona sasa mama kwa hospitali na nini, kuna time uli give up ukaona ni kama hii ugonjwa itamweza? Hapana, mimi nilikuwa naona tumekuwa KU, hii ni mara ya pili kwa KU. Na first time nilikuwa nimesajili tumpeleke KU. So nilikuwa najua tutatoka hospitali vizuri. Nilikuwa hiyo faith. Kutoka hospitali ikiwa sawa. Juu alikuwa bakisha hiyo shuto moja ya tumbo. Ya kutolewa hiyo ni ya tumbo. So ulikuwa unaona akitolewa hiyo atakuwa sawa, arudi kwa kazi zake nyumbani, mkae tu vile mlikuwa mmekaa. Kuna time mlihama, mkatoka hii nyumba ile mlikuwa wapi that time wakati mlihama? Ile nyumba mama aliwaacha, sio hiyo sasa mnaishi. Mlikuwa wapi huko? Bahati Towers. Bado ni Bahati bado. Okay, Sivo. Bahati alafu sasa tukienda Sivo. Sasa mam kabla aende Eldoret aliwaacha wapi? Bahati. Saizi ndio sasa mumehama. Alitupata sasa yeye Outer akikuja kiwa mgonjwa. Okay. Saizi mkahamia Outer. Nini ilifanya muhame pale? Ni dad ndo alifanya tuhame. Mkaona mnataka privacy yenu. Mahali sasa mtakaa tu kivenu. Mama kuna time mama amevisit huko kwenu hii nyumba nyingine mpya? Alikuja kiwa sasa hiyo aliingia, mimi ndo nilimleta kiwa mgonjwa. Time nimemchukua date 25. Okay. Sasa kuna kitu mama alikuwa anasema akiwa usi. Alikuwa anasema kama kuna mtu amewaikosea msamehe. Na pia naomba msamaha kama kuna mtu amewahi. Okay. Already Shosho amejua hii story. Mlienda kumvisit. Na mkaongea. Na mam ndiye alikuwa first born. Ya Shosho. Na at least this time round mumejua kila mtu wa familia yenu. Hakuna mtu hamjapatana naye, kila mtu sasa mumemjua. Okay. So Thursday is the last day ya kupumzisha mam. Masha wako na nani huko nyumbani? Na dad na wako na dad huko Mwea. Na makazi na manko. Wanapanga huko. Okay, fair enough. Ucia no igwira Eric na no igwira mundu gwitwo Wachira na no igwa uria makoretwo maikarite na mamu wao na uria marerete. Eric arauga marereirwo kanitha ni mamu wao na amonagio guikara wega maundu mega. Anake yothe gutire mundu utathiite ginyagia high school ni mathomithitio the gutire mundu watigwo watathiite ginyagia high school na ni anake marethera. No igwa Eric haria tindaga na uria ageragia gwika. Wachira ngari yake ni waigua ni rathire riu ndakiri na kaundu na gwiciro na araga kumaka muno tondu mahinda make mathaa make maya mamuthia arageragia kuruthagiriria uria mamu angituika beta na angiagira macharia toguo twerwo mena baba na kuria mucii na makibanga maundu macio mangi marikuo. Ane ndumekwenda mahoya na njira nene muno na no nyende guku request tutanalikia tafarire eno please wetikire kuga ihoya rimwe
kuri mundu gwitwo Wachira kuri mundu gwitwo Eric urio kunene tondu ni umamenyete through kugerera mamu wa Wairimu na wa Karitu na Kahoni na ciangi ni ngwenda ku request afarire no please witikire kumaririkana mahoya-ini ni andu mena wira muritu na kibarua kinene na muturire ro metereire mbere ni munene muno makiria mamu wao ni tawe rari group ya kumanyitithania makoro mari hamwe na ni warageragia kumacokaniriria mana corona issues ota family iria ingi no mamu wao ni arageragia ku play that role ya kumacokaniriria na uni akahurukia muthenya wa Thursday kure mwena wa Mwea na ni tugukorwo tukimumenyithia nginyagia pini ni undu wa mundu hiu ngenda guka kunyitanira nao na haha twina pay bill o ira turahuthagira ya Wachira uria na namba yake ya thimu no turahuthagira gwikira bill ya thibitari. Bill ya hospitali saizi ilikuwa 989 SHA ikalipa, alafu vitu zingine zikaondolewa, zile mama hakufanywa kwa sababu kuna vitu zingine hakufanywa. Na riu ni tutigitie balance thutha macio mothe na iria Wachira ngikorwo arihite mbere ni tutigitie balance ya 300 kuria thibitari niyo yagirwo ni kurihwo. Then tukiri na budget ya mathiko iria itha wa Wachira budget ni ya mathiko ni araugire we iyo ni akurugamirira hamwe na muhiriga mari andu manyitanagira kuri itho nyina wa Wachira arari mu member na itho wa Wachira nake ni mu member niyo ni mekunyitana but also then tukiri na bill na gutikiaga maundu tungi tutangimitwo ni kiama. Aikoro kuri uteithio wothe ungehe mundu gwitwo Wachira na Eric please no witikira gwika uguo kugerera namba ya Wachira kugerera namba yo pay bill wingire pay bill niyo umutumire okire ngumutumira nikiramukinyira na Wachira ni njirite maita maingi na ningoretwo ngiuga haha ni macoketie ngatho muno ni undu wa support iyo tondu matiri kindu marathukuma tubesha tu ni tuturamahotithagia guthie thibitari ni tuturamahotithagia guthie kuona mamu wao etio ta ndagika-ini ya mwisho heindo endagwo ni twamuhotithagia guthie kuria chemist ni kugura indo icio iretio nigetha arehe mamu wao ekwo a support oro na riu uguo you can imagine riu ntakuga wona Eric ha ukamenya ndari wira umuthi ukamenya ndathiete wira tondu ni ngumetete nigetha twarangie muthenya umuthi uguo tari wira ukamenya ona magana macio matano onaga ndaamona tondu riu aikarite haha na Wachira ndai na ngari ya gukorwo agithii nayo so 1,000 yaku 2,000 ciaku 5,000 ciaku 10,000 ciaku 20,000 ciaku they can do magic kuri muturire-ini wigi wa Wachira wa Eric wa Macharia na ciangi twiragwo uri ogagundia tumai na kehindi yake yakinya nake ni akona mundu wa kumukundia tumai tu Wachira ogagukundia ti Eric ogagukundia ti Kagoni ogagukundia no mwathani ihinda riaku na rio riakinya ni agagutumira andu aingi agugukundia tui na agugusupport. Ndamuhoya maundu matatu. Ndamu request number 1 mahoya manyu kuri andu aya. Mahoya manyu kuri andu aya please ungikorwo ndungi ugika witikira kuririkana Wachira na witikira kuririkana mundu gwitwo Eric na Macharia wao na baba wao na family yo yothe umaririkane kimahoya ni magerera rugendo ruritu muno rwa murimu wa mamu wao. Namba 2 ndaku request ikorwo hari support ungihe Wachira kugerera pay bill ino eha itekera kuigira thimu-ini yaku umutumire kana pay bill kana namba ya thimu umutumire ni turarecord wega supportation turarecord wega tondu ni irgo tuteithiriria muno nginyagia bill-ini teo ya thibitari ona ukugia guthie na mbere muturire from here ni kumateithiriria. Na wa gatatu aiko muthenya wa Thursday ni ukahota kunyitanira na ithui uke kure KU referral ni kwa mwiri ugakorwo ukirutwo thaa 2 ukiorore Sera Wairimu kana Sera Waithira tukambiriria kuria KU referral muthenya wa Thursday rucini latest thaa 2 gwicira na ikinya 7:30 tugakorwo tukirikiriria ungihota guka kuo no ukena tuhoe hamwe na twambiririe rugendo rwa guthi kuhurukia Wairimu kuria mwena wa Mwea hamwe ungikorwo ndukahota guka mochari no ukinginyagia kuria muci na kuni ukanyitanira nao na nitugukorwo tukiaria nginyagia pini na ni atia ungiuka nigetha utuike wa kunyitanira na igongona riu. Of course ana mutakahota gwika uguo nitukageria muno ngugwakaranja na niwe mwene tafarire no atwikirire
mitambo-inĩ yake nigetha hi mundu no ahote kufuata proceedings cia igongona ria kuhurukia Wairimu ihinda-inĩ rĩake rĩa muthia. Please ndũkariganĩrwo maũndũ macio mothe matatũ ndaku request na nigetha tunyitanĩre hamwe. Ndĩmũcokerie ngatho mũno nĩ tondũ inyuĩ mwandĩka ndũmĩrĩri cianyu cia macakaya. Ndĩmũcokerie ngatho mũno inyuĩ mwoya paybill na mwatũma. Ndĩmũcokerie ngatho mũno inyuĩ mwagĩa na kahinda ka kũhoya ona nginyagia ga gũthikĩrĩria tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ tũkĩririkana mwendwa witũ Wairimu wa Wakaritũ Sarah wa Kariuki. Thank you very much. Ngũgwa Karanja ndarĩ hamwe na ithuĩ nĩ akwĩhoete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ anyitĩkanĩte no nĩ tũgũkorwo nake tabarĩra-inĩ ĩno gũthiĩ na mbere. Tũgũtige na mbica cia Promito magĩkuonia wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta na nĩgetha we ũtarĩ ũratua itua rĩa kũmenya kũrĩa ũngĩaka ndũkariganĩrwo oro na hanini. Namba yao ya thimũ ĩrĩ haha screen-inĩ 0729506506. Ihinda rĩa kũhingũra construction account nĩ rĩrĩ na rĩu offer yatigia oro thikũ oro 4 ikorwo igithira. Please ndukareke tuike ya kuhituka mahurire thimu kana nĩ rũciũ kahura kana nĩ message ũkwandĩka kana nĩ rũciũ kahura mahurire thimu 0729506506 na nigetha mutuike ya kunyitanĩra. May God bless you. Mũgĩe na ihinda rĩega, mũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Nĩ ndakena nĩ kunyitanĩra na inyuĩ. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni kuma gũkũ kwa Promito. Asanteni sana. I really appreciate your good job. I was being conned even by some people whom you are close to, and it was not an easy journey for me. And I wish everybody to join Promito, surely. Yeah. They are good people. They promise and they give the quality. Because there are some people they can promise, but they don't give the good, what somebody wants. And not only that, you guys, you are so patient, like to me. Because me, I'm so selective. This is what I wanted, and this is what I got from you. First and foremost, I would say that I am happy. I'm glad for this day. I've waited for this day. Elizabeth, you know, people are very impressed around. Thank you. They have been coming to ask me who is the person building so that we can also contract them. In fact, somebody called me and asked me, now how much did it cost? I told them, please take your sketch there. They will tell you how much you will pay. Yes. If I started building this house without you, I think I would have just built a share. Okay. Then, like every other Kikuyu, I come in. And that's I wait until I can get another loan. Okay. Maybe after 3 years or 5 years. Yeah. But coming to you, because I knew I had the ability to take another loan and finish my house. I'm so happy that it is finished. There is nothing we are coming after this to say that let us add this roof, let us make the ceiling or what. The house is fully complete and ready for occupation. That is my joy. Ningependa kushukuru sana kwa Promito kwa vile wamenimalizia mradi wangu. Nilijua Promito kupitia channel ya YouTube ya Gogo wa Karaja na nikachukua hatua ya kuwapigia, nikafunguliwa account, nikaanza kusave. Na sasa wakakuja site visit, wakaona, wakajua venye wanaweza hitaji na wakaanza mradi wangu. Na hapa tuko saa hii. So far I'm so happy. Wamenimalizia nyumba as you can see. Sasa ni miezi 5 tu. Wame take 5 months na leo nimepewa nyumba yangu. Ama homeowner. Nasikia niko na furaha sana. Kwa vile sasa imefika wakati. Sasa napewa kifunguo ya nyumba yangu. So hili itakuwa your living room. Kikuwa hapo unaweza weka kiti yako moja hapa, ingine huku. TV unaiweka hapa. Hii ni your kitchen, part of the kitchen. Ukikuwa na everything, hapa kuna drawers hapa penye utakuwa unafanya usafi yako. Hapa ni the washroom, the common washroom penye utakuwa unatumia na iko na shower. Maji ni hot shower huku. So hii ni one of the bedrooms.
Si space inakutosha? Inanitosha kabisa. Inanitosha kabisa. Ukiangalia hata finishing venye imefanya ukuta. Hii ni the next bedroom. Yes. Ukiangalia pia the drawers, kwanza hizi drawers ni kubwa sana. Wewe sasa ndio unangojwa uingie na vitu. Yes. Tena? Yes. Urembo yake. Hii urembo nimefurahia sana sana. Kwa vile wamejengea tena kitchen is very very smart. Yes. Yeah. Kwa hivyo kwanza hapo iko very manageable. I have nothing to complain. You have nothing to complain. Nimefurahia sana. Siku ya leo niko na furaha tele, na sijui niseme nini, sababu nimepokea nyumba mzuri, nyumba ya kifahari, hata sijui niseme nini. Nasikia niko na furaha mingi. Nimeshukuru hata hiyo kasi yenu iko mzuri, nyumba ni smart, hata ukileta wageni unasikia uko sawa. Kwa hivyo nashukuru Promito kwa kazi yao mzuri, kazi safi, kazi mzuri, kazi smart. It's been a good journey and I can see the end result has been good. I also want to say thank you to the contractor. We have been together in this journey and for sure they promised to deliver, and the house looked beautiful, and I'm sure I'm going to enjoy my time here. Welcome to your new home. Thank you. Yes. The home is beautiful. Yes. You have done an amazing job. I'm very grateful for the work. I encourage other people to come and work with Promito because as they promise, they deliver, and I'm very happy with the final product. Yes, I'm very happy. I'm a happy client, don't I? You look happy. Asante sana. Yes. I'm delighted. We've walked this journey with Promito from the scratch, even looking for the location for where we will put the house. And so far, I've loved what they have done. From the interlock stones to the interior, whatever they have done, I'm so delighted. And thanks for the certificate. Thanks for the house. It will be a memorable. And I pray that God, you continue with this project and you continue to bless so many people. Thank you. Okay, asante sana. Today is a happy day. We waited for this day for so long, and I'm glad it has happened. I want to thank first the Almighty God for enabling us to do this. Promito, thank you so much. Thank you. Tony and your team, thank you so much. The works are wonderful, and I can encourage anyone who wants to build a house. These guys are efficient and they're good in what they do. So I'm grateful. We dedicate this house of Jacinta's family in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. ndeke njuge hatirĩ ũndũ ona ũmwe njuge atĩrĩrĩ ũcio nĩ mwega na wĩra nĩ ũrutĩte mwega. Nĩkĩ gĩa gũkenia mũno? Let's begin from there. Oje to matawa rĩ ndagĩkĩrĩte mega na ngori nĩ mega thĩinĩ kũu guothe rĩ sawa rĩ nĩ njega niĩ ndĩ handũ ingĩmũruta mahĩtia. I came all the way from London to come and get the handover from you guys. Yeah. I was introduced by my friend Benna to Promito because she couldn't understand my problems. Yes. And I met Promito members who listened to my cry. And now from there, this is what you have done for me. And I'm so happy. I'm so happy. Yeah. And I'm ready to introduce my friends. Yeah.